E kore tētahi waka Māori e kitea I te whakaaturanga whakanui I te noho mai a te kuini o Ingarangi ki tōna taumata mo te ono te kautau. Nā toi Māori Aotearoa me te puni kōkiri hoki te tono kia hoa ia tētahi waka taua ki runga I te awa Thames. Engari auware ake. Hioi e hari I te mea e wahangu ana a toi Māori I taua whakatau. Kaya Irena Smith ngā whakamārama. Te hono ki Aotearoa, te waka e korera e tere ki runga I te awa tapu o Rānana. Even though they would be at the front end of the fleet, they would have to be really confident that the waka could manage those conditions. He whakaaturanga nui whakahirahira kua whakaritea hei whakanui I te tau ono te kau o te nohonga a te kuini o Ingarangi ki tōna ahurewa tapu. Engari hei tā ngā kai whakahaere haumaru tāngata, e kore taia te waka Māori me o nā kaihoi te manaaki. The safety group clearly have a huge influence over what they think they can manage. They're saying that they can't get safety vessels to that point in time. They can't guarantee that they will be able to get their safety vessels there. He rongo pauri ki te kuia o Ngāti Rānana. If the dragon boats are there, why can't a waka be there? Koira hoki te pātaia te minitai ngā take Māori, māna pia tēnei e whakatika. Ko Aotearoa, te tahi wāhanga o Ingarangi Pānui, Commonwealth. Nā te me e tika ana kia tai ngā waka Māori ki reira, kia whakamana ai tērā kaupapa. Aha koa te whakatau, e kore a toi Māori mo te tuku noa I te wawata, kia whai wahi atu te Māori. I never say never, and we will certainly request of TPK and the Prime Minister's office that they appeal the decision, and we'll provide additional information to help them perhaps change their mind. Kua roa nei a Ngāti Rānana e tautoko ana I ngā whakanui a te whānau ariki. Mā te waka Māori e whai mana ai te hononga hoa whenua. We here as Māori, as all New Zealanders, will be behind it. Katu te whakaaturanga te marama o Pipiri, mā te wāpea e kite ai, me nā kaukōkiri tonu ngā hiahia o toi Māori, kaore rānei, Irena Smith, Te Karere.